Postoji nešto gotovo opasno u načinu na koji se danas govori o Sade Satiju. 7,5 godina tuge, karmička kazna, period u kojem se mora izgubiti neko blizak, raspasti brak, nestati sigurnost. Ljudi ulaze u taj ciklus već uplašeni, već napeti, već spremni da čekaju udarac. I onda, kada se život neminovno pomeri, jer život se uvek pomera, kažu: eto, to je to. Počelo je. Ali hajde da zastanemo. Hajde da skinemo ovu temu sa trona horor priče i vratimo je na mesto koje joj pripada. Jer Sade Sati nije kolektivna presuda, nije univerzalni scenario tragedije, nije kosmička osveta. To je ciklus. I kao svaki ciklus ima svoju strukturu, svoj smisao i svoje granice. Termin Sade Sati potiče iz indijske astrologije, iz sistema koji se naziva Džotiš. U tom sistemu koristi se sideralni zodijak, koji se zasniva na stvarnom položaju sazvežđa na nebu. Zbog precesije zemljine ose, sideralni i tropski, odnosno zapadni zodijak, danas se razlikuju za približno 23 do 24 stepena. To znači da osoba može imati mesec u jednom znaku po zapadnoj astrologiji, a u prethodnom znaku po vedskom računanju. I tu već nastaje prva konfuzija, jer se termin Sade Sati često preuzima iz Džotiša, ali se računa po zapadnoj karti. U izvornom vedskom kontekstu, Sade Sati označava period od približno 7,5 godina, tokom kojeg tranzitni Saturn prolazi kroz znak prenatalnog meseca, zatim kroz znak u kojem se mesec nalazi i potom kroz sledeći znak. Sade znači pola, Sati znači 7,5 godina. U Džotišu je mesec izuzetno važan jer predstavlja emocionalnu stabilnost i unutrašnji doživljaj sveta. Saturn, sa druge strane, simbolizuje karmu, vreme, ograničenje, posledicu. Kada Saturn okruži mesec, smatra se da se testira emotivna stabilnost osobe. U zapadnoj astrologiji, međutim, ne postoji formalni pojam Sade Sati. Postoji tranzit Saturna u odnosu na mesec. Postoji konjunkcija. Postoji prolazak kroz znak pre i posle. Ali nema fatalističkog narativa da je to napred određeni period patnje. Razlika nije samo tehnička, već filozofska. Džotiš je duboko ukorenjen u koncept karme i cikličnog vraćanja posledica. Zapadna moderna astrologija, naročito psihološka, posmatra Saturn kao princip sazrevanja, strukture i odgovornosti, a ne kao kosmičkog sudiju. Zato je važno znati, kada govorimo o Sade Satiju, moramo biti svesni iz kog sistema govorimo. Ako koristimo vedsku astrologiju, onda računamo sideralni mesec. Ako koristimo zapadnu, onda govorimo o tranzitu Saturna prema tropskom mesecu. Mešanje ova dva, bez svesti o razlici, stvara strah tamo gde ga ne mora biti. Psihološki posmatrano, Sade Sati je ciklus sazrevanja emotivne strukture. Mesec predstavlja način na koji reagujemo, kako se vezujemo, gde tražimo sigurnost. Saturn predstavlja realnost, granice i vreme. Kada Saturn aktivira mesec, on ne uništava emocije, već proverava njihovu stabilnost. Prva faza, kada Saturn uđe u znak pre meseca, često deluje kao uvod. Nije nužno dramatična, ali stvara osjećaj pritiska, kao da se nešto menja u pozadini. Osoba može osetiti nemir,
nelagodu, suptilnu promenu u dinamici odnosa ili sigurnosti. To je faza pripreme. Struktura se lagano zateže. Druga faza, kada Saturn prelazi preko Meseca, jeste centralna. Tu se najčešće doživljava intenzitet. Emocije se hlade, iluzije se razotkrivaju, vezivanja se testiraju. Ako je odnos građen na zavisnosti, Saturn će to pokazati. Ako je sigurnost bila spoljašnja, Saturn je sužava. Ali to ne znači automatski tragediju. Za nekoga to može biti brak, jer brak je Saturn, formalizacija i odgovornost. Za nekoga može biti prekid, za nekoga rođenje deteta, jer dete zahteva ozbiljnost. Saturn ne bira lepo ili ružno, on bira realno. Treća faza, kada Saturn uđe u znak posle Meseca, često je integracija. Ono što je razotkriveno sada se stabilizuje. Osoba više nije ista, ne zato što je kažnjena, već zato što je sazrela. Treća faza često donosi konkretne odluke i novu strukturu života. Uzmimo 3 primjera. Osoba sa Mesecom u Biku u drugoj kući može tokom Sade Satija proći kroz finansijsku reorganizaciju. Možda izgubi posao, ali pronađe stabilniji. Možda prekine zavisnost od partnerovog prihoda i počne da gradi sopstveni. Nije kazna, to je restrukturiranje vrednosti. Osoba sa Mesecom u 7. kući može tokom centralne faze doživjeti ozbiljnu krizu odnosa. Ako je odnos nestabilan, može se završiti. Ako je čvrst, može postati ozbiljniji, formalniji, zreliji. Saturn testira ravnotežu. Osoba sa Mesecom u 12. kući može doživjeti povlačenje, izolaciju, suočavanje sa potisnutim emocijama. To može delovati kao mrak, ali često iza toga stoji proces dubokog psihološkog čišćenja i sazrevanja. Zašto se onda o Sade Satiju govori kao o hororu? Jer ljudi pamte bol više nego stabilnost. Jer je lakše reći 7,5 godina patnje nego objasniti ciklus od 3 faze. Jer senzacionalizam prodaje više od nijansi i jer je strah jednostavniji od razumevanja, ali realnost je složenija. Postoje ljudi koji su tokom tog perioda izgubili roditelja. Postoje i oni koji su dobili dete. Postoje oni koji su bankrotirali i oni koji su stabilizovali posao. Jedan tranzit nikada ne deluje sam. Uvek postoji šira slika, progresije, drugi tranziti, životna faza. Sade Sati nije kolektivni talas tragedije. To je individualni ciklus sazrevanja, a način na koji će se manifestovati zavisi od natalne karte, psihološke zrelosti i konkretnih okolnosti. Zaključak je jednostavan, ali nije banalan. Sade Sati nije kazna, nije kosmička osveta, nije 7,5 godina unapred napisane tuge. To je period u kojem Saturn pita na čemu stojiš. Ako je temelj slab, pokazat će se. Ako je jak, učvrstit će se. Ako su vezivanja nezrela, sazreće. Ako su realna, ostaće. Strah od Sade Satija dolazi iz nerazumevanja i mešanja sistema. Razumevanje donosi smirenost. I možda je to najvažnija poruka. Nijedan ciklus nije večan. Saturn se kreće dalje. Ono što ostane posle njega jeste struktura koja može da izdrži vreme. A to nikada nije kazna. To je zrelost. Pre nego što završimo ovu temu, važno je da tehnički razjasnimo jednu stvar koja se stalno provlači kroz komentare, a retko se objašnjava do kraja. Razliku između sideralnog i tropskog zodijaka.
Zapadna astrologija koristi tropski zodijak. On je vezan za godišnja doba i sunčev ciklus. Nulti stepen ovna u tropskom sistemu počinje na prolećnoj ravnodnevnici, bez obzira na to gde se realno nalazi sazveždje ovna na nebu. To je simbolički sistem, sezonski sistem, psihološki sistem. Djotiš, odnosno vedska astrologija, koristi sideralni zodijak. On je vezan za stvarni položaj sazveždja. Zbog fenomena koji se naziva precesija ekvinocija, Zemljina osa se vrlo sporo pomera i tokom vekova dolazi do razmaka između sezonskog i zvezdanog zodijaka. Danas ta razlika iznosi približno 23 do 24 stepena. To znači da neko ko ima mesec na recimo 5 stepena ovna u tropskom sistemu može imati mesec u ribama po sideralnom računanju. Zašto je ovo važno za Sade Sati? Zato što se u izvornom vedskom kontekstu Sade Sati računa prema sideralnom mesecu. Ako uzmete termin iz Djotiša, a koristite tropsku kartu, tehnički više ne govorite o tradicionalnom Sade Satiju, već o analogiji tranzita Saturna prema mesecu. To nije zabranjeno, ali je važno znati šta radite. Jer kada ljudi kažu ušla sam u Sade Sati, prvo pitanje je po kom sistemu? Astrologija je jezik simbola, ali simboli moraju imati metodološki okvir. Bez toga dobijamo zbrku, a zbrka rađa strah. Sada, hajde da ovu priču podignemo na dublji nivo. U psihološkoj astrologiji, posebno kroz jungovsku perspektivu, Saturn nije samo planeta ograničenja. On je arhetip strukture, arhetip vremena, arhetip oca, ali ne nužno biološkog oca, već principa autoriteta, granice i zakona. Kod Junga, arhetipi su univerzalni obrasci psihe koji se ponavljaju kroz kulture. Saturn kao arhetip predstavlja princip realnosti. On stoji nasuprot infantilnoj omnipotenciji. On kaže ne možeš sve, moraš da izabereš, moraš da preuzmeš odgovornost. Kada Saturn aktivira mesec, on aktivira našu najraniju emocionalnu strukturu. Mesec je dete u nama. Saturn je zakon realnosti. U tom susretu dolazi do onoga što Jung naziva individuacijom, procesu postojanja zrelom osobom koja preuzima odgovornost za sopstveni život. Iz te perspektive, Sade Sati nije kazna, već faza u kojoj se infantilni deo psihe suočava sa realnošću. To boli, ali bol nije kazna. Bol je signal da se struktura menja. Sada dolazimo do tipičnih mitova. Prvi mit. Tokom Sade Satija umire roditelj. Postoje ljudi koji su tokom tog perioda izgubili roditelja, ali isto tako postoje milioni ljudi koji su izgubili roditelja van tog perioda. Saturn simbolizuje vreme i prolaznost. Kada se stariji član porodice nalazi u poznim godinama, bilo koji ozbiljan saturnovski tranzit može se poklopiti sa završetkom ciklusa. To ne znači da je Sade Sati uzrok smrti. Drugi mit. Tokom Sade Satija dolazi bankrot. Bankrot je ekstremna manifestacija finansijske nestabilnosti. Ako neko ima natalne predispozicije za rizik, loše upravljanje resursima ili preveliku ekspanziju, Saturn može suziti prostor i pokazati posledice. Ali Saturn može isto tako stabilizovati finansije, učiniti ih realnijim i održivijim. Treći mit. Prva Sade Sati gube se bake i deke. Druga, roditelji. Treća, mi sami. Ovo je folklorna konstrukcija. Nema astrološkog pravila koji to potvrđuje. To je pokušaj da se ciklus Saturna uklopi u biološki tok generacija,
Ali astrologija ne funkcioniše po generacijskoj šemi smrti. Život je kompleksniji. Ono što jeste tačno, jeste da Saturn simbolizuje faze zrelosti. Prvi ciklus nas uvodi u odraslost. Drugi stabilizuje srednje godine. Treći nas suočava sa temom starosti. Ali to nije linearna presuda. Najopasniji deo senzacionalizma je to što ljude stavlja u pasivnu poziciju. Ako verujete da je 7,5 godina unapred određena patnja, vi ćete svaki izazov posmatrati kao potvrdu te priče. A Saturn zapravo traži suprotno, aktivnu odgovornost. Zato je važno razumeti razliku između arhetipa i fatalizma. Arhetip Saturna je potreba za strukturom. Fatalizam je projekcija straha. Sade Sati u svojoj suštini nije period u kojem vas univerzum napada. To je period u kojem se vaša emotivna struktura reorganizuje. I kada se organizuje, ostaje nešto čvršće. To nije mit. To je ciklus vremena. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.